نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan sin kami pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Salam kasila sa sing kami kanyukatan mga jama abal hurma. Amuin yan kamu masih-masih in tilusah. Tau kasi jimajaga sarta timatenghog sin programa sing kami di Hanidaul Islam. Sibuda amunyan kamu biyayaon lang ta jimajaga live Facebook atau kan YouTube. Sarta na si mga kamu amunyan biyayaon na tiranan Mother Frequency sin Tandar Bravo. Ngan sin pagnasihat ha ICOM. Alhamdulillah batin long ta pagpangadji di hatampat mulia ini mga tayo muda agama Islam long ta narain dua tiranan amuin makapanayhog in mga katotay manghuran laway ring harwa hal ini ay roon nagka Facebook nila kakitaan at tawagan hamanga sila amuin taga ICOM, taga radio, kapupuan, kakibangimbahan, lapay na riday dalam sambuangan. Bangka mo umukap sin frequency ini Mother Frequency sin Tandar Bravo 142.720. Sa Allah subhanahu wa ta'ala na makahampit, makapuso ka mo pangadjian. Amuin lang tahi pagkatukbal sin mga kaguruhan singgitan niyo sa kahaba mawot pa wakto sin sila. Murah-murahan mga palangwan ha kami Islam, halawang kita niyo salamat, sarta halawang pusugiwan kaya. Bidnallahi subhanahu wa ta'ala kami luwa yari paon pilay adlaw na kapin-kapin bulan Ramadan ando paglugtuan sing kita niyo pagtuyuan inna kapin-kapin adlawan ini ibanduman niya mbiyadiin na to mausal kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya mapuhong atawakan mapusol sing kita niyo inrida iwan ulong sin mahasud si Allah tabaraka wa ta'ala. Piana sinagi mga palangwan ha kami Islam in long ta Ramadan wala na to kya sayuhan. Kaano rakitan niyo nagkita bulan panagnaan. Biya wala kya limatahan habiyaon yari nakita niyo si mood. Kay kauhantag dua adlaw sin pagpuasa kita niyo ha bulan Ramadan. Kauhantag dua adlaw na insyaallah subhanahu wa ta'ala in pagtangka singgitan niyo pag-ibadat pagpuasa di bulan Ramadan ini ha tahun 2021 pagtugom sin matasuka sumungsong yaon na nakatangmos na kita niyo kauhaan tag dua adlaw biidnillahi subhanahu wa ta'ala ring habang nga ibadat sa lagu-lagu ang munin pagpuasa Ramadan. Perkala amuin bang nato ini dihilan halga insyaallah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu karayawan madawhat sing kita niyo teng atuhan rabbul alamin hangkan na ayaw mag liso-liso ayaw magbati laol ayaw magpuha-puha sin waktu mga tayo muda agama Islam sabab na ini biya na sin sambat si mga kauruhan namuin lang ta ipagkabtang sin sila rin tampat mulya ini sa kahaba sila magdihil pangadjian na ini jajakpatan si mga bariman jajakpatan sin ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin nakaabot sila pa bulan Ramadan bulan hipagpaputi sin pangatayan sambat si mga sila magbabahasa karna ini
ipaglalano sin kita niyo sin pangatayan na to dayong halummi doon nakakasirikan kakupuran po Allah subhanahu wa ta'ala iban sin nifaq iban na sin lang tapaglano sin pangatayan dayong haigil iban jangki iban sin giring papagkahita manusia karnined to rin mga parkala lummi ha pangatayan di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mapatut wajib hatiap-tiap bariman maglano kaniya lanuan ni pangatayan niya amo na in pagbahasahon si mga kamaasan na to mag-atay puti hati sin mag-atay puti mga tayo muda ka Islam na palanoon na to in pangatayan na to muna igun in kasyirikan kakupuran ha pangatayan luunan sin panaw hidmatan kakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, lanuan na to yung pangatayan na to, dahil haigil jangki, hapag kayo na tumano siya. Ayaw hiwutang indual hapangatayan, hapag kahimano siya. Ayaw hiwutang hapangatayan, in parkala, amo in laong tap, mahinang parsababan, hikapagbulak, sin magtawtay manghod, sin nagkakisa si iba sin nagdalasa. Parkala di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na mga tayo mga ka may Islam, biya na sin bahasa, sabat sin bahasa, nayari kita habulan puti, hipaglalano sin pangatayan, magpaputi kita no sin pangatayan na to. Lanuan na to ding haparkala di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mga tayo mga ka may Islam, ang pagyanon, arakala, magkuhilain ibadat sin kita niyo. Minsan pa kaw naglulugto, nagpupuasa sa Ramadan, nagtatarawi kaw haruman niya. Kanapan mo pa sin pagkiyamul layl, magtahajjud, sin tungaan do, magbasa Quran, magjikir po Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin pangatayan mo, di maiginigil jangki ha pangatayan mo, pagkahimamano siya. Labi luwa, pataw tay manghud mo, pakaw kampung mo, inyad tukatan, mahinang sapawan, hikapupod sin karayawan. Karayawan amun hiyanug harakato sin Allah subhanahu wa ta'ala tung basin mga ibadat na hinang singgitan niyo. Na magkasusa mga tayo muda ka may Islam, sabiya na hinikusog singkita magpuasa, hadlaw niya, magkiyamul layl, magtarawi sinduman niya, magtangbus, magkhatam sing Quran, mahamol niya, ang kaywanan ng kato niyo, makaruwa, makatu, makahatam, di habulan Ramadan. Sa sumagawa, bang in igil ibanjangki diigon hapangatayan sintiap-tiap hangkatoring kato niyo narakala maglawag ta kita sing karayawan na tuadlaw kana karna matarang biyayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intungod pag igil jangki ini pagkahimano siya amo pagkatay manghuda ka may Islam in tawtay manghud mo na hangkat yurunan kamo minsan pa intauro ka ing hangan tay manghud mo siya haa ka ma hiyaram na sin Allahu ta'ala pag-igiriman pagjangki na biyadiin na bang kampung mo biyadiin na mang tay manghud mo biyadiin na mang maas mo biyadiin na mang pangtungod mo in igilon jangkihon mo in tukatan abay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam maglag kita sin karayawan sin ibadat ta karna pupuron sin igil jangki in karayawan sin ibadat ta bang in igil jangki rima igdon kay mo mapupod ing karayawan tung mas pahala hiril sin Allah ta'ala karna kaunon sin igil iban jangki mo papagkahimamano siya. Abay ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang ni pagtarungan hadith iyakum wal hasad ibot halli tuod kamo lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dahil nga pag-igil jangki mayta pa innal hasada karna lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pag-igil jangki ya'kulul hasanat kaunon niya pupurun in hinang marayaw in pahala sin karayawan mo pahala sin pagpuasa mo pahala sin pagbasa mo Quran pahala sin pagsadakka mo pahala sin pagjikir mo patuhan mo Rabbul Alamin pahala sin pagkiyamul layl mo pupurun sin igil jangki in karayawan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya sin pagpupud sin kayo harungol niya. Amuyad tuwing kangian sin pag-igil jangkin mga tayo manguda ka may Islam.
hangkan na ando halian na to, ayaran na to, ibadat na to po Allah subhanahu wa ta'ala. La tubtilu a'malakum, ayaw niyo pagbatalain karayawan sin ibadat niyo. Amo yan, inda akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, kabalikan ko, minsan pa rin tuyo mo mag-ibadat patuhan na bulalamin. Bang mga parkala ini, lumiha pangatayan, di mo yan lanuan, narakala, may nang sababan, hikapupod, hikahansul, hikalarak, sin pahala, sin ibadat, amuin, piaglugtuan mo, lawi-luwa di bulan Ramadan, mga palangon na agama Islam. Amuyad to mga tay, mga agama Islam, hindi ka bayang katusin Allah subhanahu wa ta'ala. Ano? Ikaw yatay manghud, bang ingkaaunan mo, nagtataw sindugal, hapaw pang taw-taw tay manghud mo, hamamaas mo. Ano? Dayawa in pangatayan. Baba yari pa ko Ramadan, ayaw mo tagari muklasin Ramadan. Pagpamaap ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang aun tao, igil jangki mo, ramikyan, pangayo kau kamaapan, hari pamuklasin Ramadan. Supaya di ka maglawag sing karaywan, sinibadat mo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw pasaran tatay mo da ka may Islam. Ayaw kita marasin pride ta. Taas sindahan ta. Amun ujub, lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabin pride yan, amo yan imakarakato. Iyadan billah. Amo in hikitalakbo kato papinar ka jahannam. Karna sin pride ta. Taas dahan ta. Mataasin pangatud tagin hawawaran ta. Amo hindi kita magparuli. Sin pamaba ta hapag kahita manusia. Tamikyan sin pamugto ita. Sin pagkasila sa taw tay manghud ta hakaw kampung ta. Tay manghud ta bangsa muslimin inyad tukatan mga tay muda ka may sa parkala di ka bayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ano? Suway kita ni magmuhot-muhot mga tay muda ka may Islam. Babayari pa kita ni habulan Ramadan. Ayaw talukpason in chance na kula dihil ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway ini pagbulirayahan na to. Paglugtuan, pangbiyadiin, dumayaw in ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naraing hamang nga hikarayaw sin ibadat mo, di makuhilay ang kakahinang mo, ando paglano kaw sin pangatayan mo rin ha igil jangki, karna amo yan ing kawayaan sin Allah ta'ala, kalasahan sin Allah ta'ala, intao malanuin pangatayan, wayron kuto-kuto hapag kahinyamano siya. Amoyin bukon masub mag-iku-iku iwan pagkahinyamano siya. Amo yan inding hamang nga panghindo sin aga makato ni matay mo da maestra. Ang kanna in Nabi sallallahu alaihi wasallam na mayta, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila adsamikum wa innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga tayo muda agama Islam, laong niya in Allah subhanahu wa ta'ala bukun in aturun niya in pandangun niya in luparagbus sin kabo. Bukun in aturun niya in lingkat sin umbang payaw sin kamo. Sumagawa in kitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in lingkat yadto nakaisip halom sin bigi pangatayan. Kalano sin pangatayan mo sin jantung mo. Wayroon lummi kasirikan kakupuran pa Allah ta'ala. Wayroon lummi igil jangki papagkahinya manusia. Amo yadto in aturon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lingkat sin niyat hapangatayan mo, amuin sawasa nagiiman pa Allah ta'ala, damikyan bukon maigil hapagkahinya manusia. Amo yan in mahal patuhan Rabbul Alamin. Damikyan in aturun sin Allah ta'ala, amuin kakahinang sin kamu, tungod pag-ibadat, nakaamu hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in suway na to, mga tayo mo da agama Islam, dihilan halga, ando, maglano kita ni sin pangatayan na to. Biara sin sabat, in bulan Ramadan, ipag-aatay puti, karena nga ng tabulan puti, supaya lumanuin pangatayan ta, mga unsa dapat tibuusan sing ginhawaratan niya, walihan talanuan ta, ting haparkala, di kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lumi pardusahan patuhan Rabbul Alamin. Amo yan, mga katotay mo na agama Islam, hindi nga mga patumtum sin ako, muna ginhawaran ko, lapain kita nyukatan, ando, ayaw kita tuan, marasin pride ta, marasin taasin atay ta.
taasindahan ta amo hindi kita mabaya mang kita wala na kagigiya hajar nga tay manghudda amon kabayan ta siya kita nataas tay manghuda ka may samiya nga ta in Allah subhanahu wa ta'ala adil ha mga ipon niya. Pag masukur ka pa Allah ta'ala bang on nikmat sintuhan da bulalamin yan doon kay mo. Pagdaya dayaw parasahan di hadunya ini. Pangalta lamod yan ang mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kay mo. Inyan bukon ipagtakabur, bukon ipagtaasdahan sa inyan usalon pagkayon mo. Mangbiyadiin mausal mo paparkala ikadauhat basing karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hangkan kawi anugeraan alta sin Allah ta'ala, in kawayan sin Allah ta'ala kay mo tumaud in karayawan mo. Tumaud in karayawan mo, mahinang parsababan, hikadauhat mo sin ulong iwan ampon sin Allah ta'ala, mahinang sababan, ikasanyang sin pagdunya mo, labi duwa ikasanyang sin pag-akhirat. Nabangin alta, bius kay mo sin Allah ta'ala, mahinang sababan, kaya pagtakabur mo, timaasindahan mo, way napakatauhon mo, mababain pangatud mo pagkahimamano siya agaw kampung mo tanda sin wala piyag barakat sin Allah ta'ala kay mo inaalta mo amuyan ito mga panangkon haka may istamando ayaw tod kita mahinang laong ta sababan hika layo ta daing ha ulong rahmat sin Allah ta'ala atawakan mahinang sababan hika pagbulak kasila sa antara mo iban sin taw tay manghod mo kaw kampung mo sabab sinsawkat na kaw altaan na, dayahan na kaw, amuin nanganul na kaw hapilak mo, nanganul na kaw haalta mo, amuin hinang mo na, sabat sinbaha sa patuhanan in alta mo, inyad to di hikarayaw kay mo, arakala inyan, partanda sadhanda sin Allah ta'ala kay mo in alta mo, mahinang yan par sababan, hipaniksa kay mo sintuhan mo rabul alamin, di pahadunya, labi lubahad law kana bang wala mo iupiksa, in pangalta bius kay mo sin Allah ta'ala piaakan hakawayaan aturan kawayaan sintuhan na bulalamin. In mga yadto mga panahon haka may Islam wag maap ka mo inadto patumtuman da sinako kato niyo katan amuin magpaamo kita niyo sin ibadat no patulan na bulalamin labi luwa ando pila adlaw ra kuman 8 adlaw ra kuman atawakan 7 adlaw ra kuman nakapin-kapin ha Ramadan pagtuyuan nato ini mangbiyadi indumayon ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga palangguan haka may Islam, yari na kita ni biyayaon, aruhol-duhulan na sin Ramadan. Nakasod na kita niyo pa amon bahagian hikato, amon na inhang po hinapusan ay Roman sin bulan Ramadan. Amoin, dahing mga paglulumba-lumbaan, paglulugtuan, pagtutuyuan, pag-ibadatan sin mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na itong kasayuhan, matay mo na may Islam in Ramadan. Kano-kano lang ito nagtagna, habiyayaon, akon-akon naghinapusan na. Kawahaan tag 2 adlaw na in pagpuasa singkitan yung adlaw ini. Pagdum ini, sumud na kita no pagkawahaan tag 2 ay room sin pagtarawi singkitan yung. Nabang in puasa na to, 3 adlaw, 7 adlaw na kuman nakapin-kapin adlawan. Bang siya kawantag siyam adlaw ra, adlaw ra kuman mga tayo mong daaka ma Islam, muklas na kato in Ramadan. Ando, ayaw na to ini pahil-pahilon, ayaw puha-puhaon, piksaon na to marayaw, hul maton marayaw, in kalaggoan diara sin Ramadan, mampit kita niyo tayo mong daaka ma Islam. So in Ramadan, biya na sinagi, biya siya upamakun kapal, si mampig marikato niyo manjari in kapalyaon paluanan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya inhinang nato magluwan kita mon patasing kapal magpara kita supaya bang ingkapal ini tumulak na naon mapara nato karayawan pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tugubon nato ingkapal tubungon nato in Ramadan sing karayawan supaya minsan siya muklas ting kato niyo aon damayan karayawan nararing kato niyo amuin hi-report pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hadlaw ka na mga tayo muda agama Islam yan na sinari in Ramadan bihayaon ini 2021 pagpuklas niya rin kato bihayaon datong sin Ramadan balik 2022 dugaing Ramadan na in dumatong marikato na bukod na Ramadan biya sin bihayaon ini
Narito hadlaw akhirat, in sila katan sumaksi kato niyo. Hadlaw akhirat, mapun dito katan in Ramadan, amuin liawayan na to, amuin limabay hakabuhi na to. Na hadlaw akhirat, aw ni pagtawon niya mo hisab, pagbista si mga amal ibadah. Arakala. Dito hadlaw kana upamakon magdihil ako biya lang ta pumamahan supaya maingat na talion. Na hadlaw akhirat, hipatawag sin Allah talin Ramadan 2021. Check on niya to, bang hisyo na mayan inding ha mga ipon sin Allah talan nakaluan. Karayawan doon kaniya. Sin paghapit niya rikato niyo. Na intiap-tiap nakaluan mo haon, di dayad tumalawa, in record nila hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun ikaw, nagpuasa kaw haadlaw niya, nagtarawi kaw haruman niya, nagkiyamul layil, naghatam sin Quran, nagjikir pa Allahu Ta'ala, nagpataod sin sadaka, inyad tukatan, yad turakatan, nakalukis Ramadan 2021. In karayawan, amuin na hinang. Na inshallah subhanahu wa ta'ala, hipagbak muratuan, in pahala, tutungbasan kay mo sin Allah Ta'ala sin karayawan, sin lang ta ibadat na hinang mudihawaran Ramadan. Naman dyan mga palangon hakama Islam, pagkaya na kita nihayin na pusan, ang po ay ruman na kuman sin Ramadan, isarahon na tumanyutiyo, in kalagbuan, kalabbiyahan, sinhang po hinapusan na kapinini. In hang po hinapusan sin Ramadan, tamo na iniin paglulugtuan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag-ibadatan. Bang in kaunan niya matuyo mag-ibadat ng panagnaan sampay pakauhaan ay rom sin Ramadan. Pagsud sin kauhan tag-isa sampay pahinapusan, doon na siya pakusog sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya baita sin mga ulama, habaita sin mga sila kasahabatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang sumud na lang na inang po hinapusan sin duman sin Ramadan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahid bil amali salih fiha akthar min ghayriha. Sa munato din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun suntuan sing kita niyo pahinang marayaw. In kaunan niya yajtahid bil amali salih fiha akthar min ghayriha. In kaunan si Nabi sallallahu alaihi wasallam magtuyo siya, maglugto, himinang sin amal salih, hinang marayaw. Di haruman niya, haadlawan niya, aksar min gayriha. Lawiin paglugto niya, dahing harukaing yadlawan, dahing mga Ramadan. Amo yadtuin kaya baita kato, sin mga sila mamayta, hatungod pa amuin, kakahinang ibadat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May ta ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sa butunta, amuin kita untabang biyarin tuyo na mag-ibadat, karena siya insuntuan sing kita niyo pahinang marayaw. Asupaya kasi muran kaupihan sing kita niyo, mangbiyadiin in pag lugto sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-ibadat patuhan da bulalan. Kaya baita kama qalat Aisha radhiyallahu anha, kaya baita si Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin, karidaan sin Allah Ta'ala siya, long niya, fakana, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhyiha bil qira'ah, wad dhikr, was salati, wad du'a, thumma suhur. Long hiya Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin, in kaunan naman si Nabi sallallahu alaihi wasallam mang mabutin hang po hinapusan magtagna sinamuntag isarum yung kawantag isa sampay pa hinapusan na sin Ramadan. In kaunan si Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhyiha bil qira'ah, buhiun niya induman bil qira'ah sin pagbasa Quran. Doon na papasagon si Nabi sallallahu alaihi wasallam pagbasa ng Quran, bang di na hapoy napusan. Bang siya hapuson na magbasa Quran, minda siya sinduaing ibadat mahinang niya.
Magjikir siya pa Tuhan Rabbul Alamin. Magpataod sin jikiran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mamungsin subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwata illa billah. Iban na sinduka yung jikiran. Pagjikiran sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuyad to in paglugto niya. Magbasa Quran mahamol niya. Magjikir pa Tuhan Rabbul Alamin. Wassala, damikyan magsambahaya. Roon na ka magtarawih, magkiyamul layl, magtahajjud. Way hundungan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagsubli-subli na hadja. Dengan mga ibadat siyara sin Allah Ta'ala haruman ini, hinangun niyad to. Mang siya laulun hambuok, gantian na sinduaing laong taginisan sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wad-dua sampai sin mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muspos na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangindua pa Tuhan Rabbul Alamin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amuin ding mga piyang Hindu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangindua amuin piyang Hindu niya kaasawahan niya. Labi luwaha Aisha radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuun. O Tuhan ko sa bundato ni ikaw mangampun. Tuhibbul afwa, kasuwan mo'y magampun. Fa'fu anni na ampuna ako ya Allah. Amo yan din pagbalik-balikan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa harap yang Hindu niya kaasawahan niya. In mga ruwa ini sampai mapakasahabatan niya. Ridwanullah alaihi majma'in. Amo ini mga palangon na agama Islam. In ding ha mga paglugto kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hal mang nato kitaon kaya baita in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kad gafarallahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Ya ampun na sin Allah Ta'ala in pardusahan niya. Manahot maaslag nakauna iba sin nakahuli. Ya ampun na kaniya sin Tuhan Rabbul Alamin inding ha mga pardusahan niya. Sumagawa way pabihayan. Way bihayan tuyo lugto si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. Para haliyaan po na sin Allah tanin pardusan niya nakauna ba nakahuli sa masi-masi pa naglulugto nag-iibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. Sampay maghuwag na insiki, mag-crack na inamo intikod-tikod niya yaon. Hapag sujuran, hapag tindugan, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawihan na in pangampo ni sin Allah tanin pardusan niya nakauna ba nakahuli sa masira in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayrun halihan na pag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan mga palangon ha may Islam in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo in sarayaw-rayaw uupihan sing kita niyo katan tungod mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang in Nabi sallallahu alaihi wasallam biyahay ni ing kusog na mag-ibadat pa Allah ta'ala sinpiaan pun na kanin pardusan niya nakaw ni man nakahuli kaput kau sipog ya kau ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairoon kau siya janjian sin Allah Ta'ala wat yan po na pardusahan. Bang biyadin in Nabi Saddam naglugto nag-ibadat, mga unsa rapat suway na tuyad to doblehon, lipaton in lugto sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Sabmayta, kaunahan na to, in karidaan, in kaulungan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang madauhat natin ulong iman rida sin Allah Ta'ala, labi nga pagtating mga raakan niya. Maglugto kita niyo, himinang sinding mga siyara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya maputos kita sin ulong iban rida sin mahasod si Allah. Amo yan mga palangon na kama Islam, inding mga mapatot hinangon sin kita niyo, bilang pangupihan akakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampay lang sin mga ulama, bang siya uwos na magbasa Quran, magjikir pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magtahajjud, magqiyamul layl, manginduwa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, humundong siya, bang maabot na sin ipagsasahur, dito na tumugtob, bang siya magsahur na, ampas siya humundong, mga tayo mo na Islam, mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hang po, hinapusan sinduman si Ramadan, amo yan in kavyaksahan paghinangon sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paglugto, mag-ibadat, patuhan na bulalaman, haruman niya, amo yan in kiyabay takato, sin mga sila kasahabatan, nakasakop,
hakakahinang ibadat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kaya baita law na annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu kama sabata fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha. Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kaunan niya apabila long nasumod na inhangpo hinapusan sin long ta duman sin Ramadan shadda mi'zarahu. Mangbiagato hugutan niya na gungutan niya yaon. Bang mga panapis pahuguton niya na in panapis niya. Bang mga sinturon pahuguton niya na in pagbagot at tawakan in sinturon niya. Amoy din kaya baita si Aisha radhiyallahu anha tungod pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uri maksud dihay ni sinamunlong na pahuguton niya na ingungutan niya. Amuin maksud singkab tangan law na shadda mi'zarahu law sin mga sila law ta nagdihil kato niyo tafsir tungod hay ni law na i'tajalan nisa lumayo na siya ring hamaka asawahan niya. Di na siya sumuok haka asawahan niya sin pagsuok kabyaksahan sin tao law tatagapaghula. Hasupaya amuin mahinang niya in waktu niya puspuson niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to in maksud diha ini amun law na hugutan niya na ingungutan niya supaya masolo niya in waktu mag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan in kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matay muda agama Islam. Habya diin in paglugto niya mag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin kaya baita kato sinasawa ni Aisha radhiyallahu anha. Demikian lang na wa ahya laylahu. Buhiun niya induman niya. In pagtawag dihay niya mun lang ta buhiun niya induman niya. Amo in di niya natugan mga tayo mahuda agama Islam. Buhiun induman di na matug in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-ibadat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala wala yanamu fiha di na siya matug sinduman yan karna mag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin biyan sinasabot takaina magbasa Quran magtahajjud magqiyamul layl magjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala mangindua pa Tuhan Rabbul Alamin humunong hadya siya bang waktu na hipagsasahur amo yadto in maksud dihay ni buhiun niya induman sinduman ini karna supaya mahinang niya in sa lagu-lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto matay mo da agama Islam in kakahinang si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagwas kaya beta dihay ni law na wa ay kada ahlahu batiun niya in ahli niya. Amo yan in kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ani wa mga tayo mga agama Islam ini uupihan sing kita niyo mga tayo mga agama Islam in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag mo kitaon in siya rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya long tamatarang ding mga ijinan siya sin Allah ta'ala ring hama makasyafaat hadlaw qiyamah. Sa sumagawa kita niyo mga tayo mga agama Islam. Minsan pa ingkaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ding mga kaijinan sin Allah ta'ala makasyafaat adlaw qiyamah kitaan niyo. In kakahinang niya bang siya mag-ibadat pa Allah ta'ala bukun da tartan tuhon na jagin hawabaran niya amun siya hadya magtag-ipon pa Allah ta'ala hari niya pukawon niya nakasawa niya. Ay kada ahlahu batiun niya na nakasawa niya sabab kabayaan niya na nakasawa niya makapag-ibadat isabiyakan niya. Amo yadto indeng mga paglugto si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang ini paamuhon mangdi kato niyo mga lang takita ini na maniguro na hadya lang day na mako na alim day na mako atawakan ustads da. Tong sige ibanan apo kuralaw na mufti di rasan mabaya sumud surga. Bang di ako maran niya mabitbit niya palom sin surga. So mag-uno na hadya. Magliso-liso na di na magibadat pa Allah ta'ala sabi pangatod niya lang na majamin da siya hiapo niya majamin da siya hiama niya sintay manghud niya guro karna lang na hiama ko yan malasara ka ako di dasan sumod surga bang ako rin mabitbit mga tayo manghuda ka Islam kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak asawa niya
pukawon na sintungan doon, papag-ibadaton patuhan Rabbul Alamin. Karna di makajariin manghuat-huat hadjakaw, sin ibadat sintay manghud mo. Di kawad tumalapay tay manghuda agama Islam, minsan pabiadiin tuyo hi ama mo mag-ibadat pa Allah Ta'ala, bang ini kaw rin ko mag-ibadat, di ra kaw malapay sin karayawan mahinang hi ama mo. Amo yan mga tay manghuda agama Islam, hi ama mo pagkawaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang di niya pukawon inanak asawa niya, hati niya di niya masyafaat. Bang di mag-ibadat inanak asawa niya, biya ka niya, di dayad to laong ta makahampit sing karayawan, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inanak asawa niya. Kita niya wahi Abu Talib, amaon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amoy nag-ipat ka niya, nag-protect ka niya rin hapuhin nga si mga Quraysh sa sumagawa, matay mo na ka may Islam. Patatkala wala siya nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala siya laong tahiminang sin kakahinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayron da kailo na hinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na siya na syafaat dahil hapinar ka jahannam. Para hal amaon niya kalasahan niya, gimanti bilang maas niya, bilang ama niya, gimanti kan ama niya, nagayupot ka niya sa sumagawa, wayron da nahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di da siya masyafaat sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daing hauno, daing hakabinsaan hadlaw at abinsanaan hadlaw anak-anak. Amo yan mga tayo mo na kami. Hangkan na Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya tadi ini na batiun niya inanak asawa niya, papag-ibadatun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya makahinang sing kakahinang hinang niya, supaya makapag-unay-unayin sila halong surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palawan harama Islam, inding ha mga kabayaan kato sin haramata, inayaw kita magpasad sa ulan na ikaw nag-ibadat, inasawa mo, inaanak asawa mo, pasaran mo na pukawon, ando, pukawain ahli mo, tayo manguda ka may Islam, pagsama-sama ka mo, ipaginang ibadat, patuhan na bula namin. Amo yan, inding hama kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ni wa matay muda ka may Islam. Kaya baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya, hadis niya, law na rahimallahu rajulan, qama minal layl, fasalla, wa aikada imra'atahu, fa'in abat nadaha fi wajhiha alma. Amo yatim baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ng buk usog. Qama minal layl. Timindog siya nag-ibadat pa Allah ta'ala haruman. In pag tindog ibadat ini, pagtahajjud, pagkiyamul layl, bukod hajah bulan Ramadan. Sampai parugaing bulan, dugaing ding Ramadan ini, makajari siyara ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya ulungan sin Allah ta'ala ng bukusog, nag-ibadat patuhan Rabbul Alamin sin tunga andum, pasalla, nagsambahayang siya, wa ay kada imra'atahu, ang panabiyati, piyukaw in asawa niya, pa in abat, apabila in asawa niya magmahukaw di mabaya, magtag-ipon pa Allah Ta'ala, magkiyamul lail sinduman niyaon, inhinang niya lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hinang sin banayaon, nadaha pi wajya alma, pigsikan niya tuwig, in pamayhuan sin asawa niya, supaya makabati, bangyad tunahinang niya lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaulungan, karidaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in bana, amuyin, nagpukaw ha asawa niya, bang di mabaya, magtag-ipon pa Allah ta'ala, atas niya kumawa tuwig, pigsikan niya tuwig, in pamayhuan sin asawa niya, supaya makabati, makahinang sin ibadat, pagkiyamul layl, patuhan Rabbul Alamin. Na inyad to madauhat niya ulong iwan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin usog bihayad to intuyo niya, magpukaw pa anak asawa niya. Amo yan mga tayo, muda ka may Islam in karayawan, banggitan niyo, nagpukaw ha anak asawa na to, sinduman ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, paranan mahinang na to, laong tiranan magawa in ulong iwan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan daw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'atan, qamat minal layl, fasallat, wa aikadat zawjaha, fa in aba, nadahat fi jawjihi alma. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biada sabhad tulong na, kaulungan sin Allah Ta'ala in babai, amuin nagbati sin tunga andum, nag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, pasallat, nagsambahayang siya,
nagqiyamul layl siya, nagtahajjud, himinang ibadat sintungaan doon, labi luwa, di hampo hinapusan sin Ramadan ini. Wa aikadat zawjaha ang panabiyati piukaw in bananiya papagibadatun biyakan niya. Pa in aba, bang in asawa niya atawakan in bananiya, di mabaya, nagbahukaw, di timindog magibadat pa Allah Ta'ala, in pagtuyo sin babay ini, supaya makahampit karayawan in bananiya, nadahat pi jawjihi alma, pigsikan niya sin tubig in pamayhuan, sin bananiya, bang niya tunahinang rahimallahu imra'atan, kaulungan karidaan sin Allah Ta'ala imbabaian, karena sin paglugto niya pagibadat pa Allah Ta'ala, sarta sin wala siya nagpasad habanan niya, mabaya sila makapagsama-sama sila magibadat pa Tuhan Rabbul Alamin, hasupaya makapag-unay-unay, iban sin ahli niya, halaw man surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena in Allah Subhanahu wa Ta'ala maita, in mga sila bariman, alladina amanu, wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman, amuin mga sila bariman, sarta miyagad miurul in anak asawa nila nag-iman pa Allah Ta'ala biya kanila, simingud kanila nag-ibadat patuan Rabbul Alamin in ahli nila in anak asawa nila, laong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala alhaqna bihim dzurriyyatahum hadlaw akhirat, punun na sila sin Allah Ta'ala palamurun ni anak asawa nila, maddukan nila palaw man sin surga papag-unayon na yun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mapun sila halom surga sin Tuhan Rabbul Alamin, karna sin samasibo sila nag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. Amoyad to mga palangon hakamay sa amin hinangon na to, ayaw kita niyo magliso-liso, bang kita nagtag-ipon pa Allah Ta'ala, ano ayaw ka magpasad, in anak asawa mo batia, pagsama-sama ka mo mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, asupaya in pag-unay-unay no di na mayan hadun niya, labi luwa papag-unay-unayon ka mo sin Allah Ta'ala, haadaw ka na ka na, halaw mansur ka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to in matarang dalil kaya ba'y takato sin Allah Ta'ala, iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga palangon hakama Islam, amuyad to in kakahinang paghinangon sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang maabot na hinang po hinapusan sin amunlong duman sin Ramadan, amoy din paghinangon niya, muna buhiun niya in amunlong taruman niya, huguton niya in panapis niya, sarta batiun niya in anak asawa niya, hasupaya makapag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Amuyad to in mapatot singuran sing kita niyo mga palangon hakama Islam, murah-murahan bang mayan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, piyasud palawam sin aulong iwan ampun niya, sarta mahinang na to imparkala ibadat patuhan Rabbul Alamin, labi luwa kabalikan kung mga palangon hakama Islam, yari na kita niyo haruhul-hulan sin Ramadan, ando baba on pa waktu na kapin sin Ramadan kato niyo, ando paglugtuan na to ini pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, in wala pa nakakatam sin Quran, ando paglugtuan na to, amuin makakatam kita sin Quran mahamulya, tangbuson na to basahon ang Quran mahamulya, karena in bulan ini biyata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini syahrul Quran, bulan sin Quran, amuin diha ini haruman ini piaturun sin Allah Ta'ala in Quran mahamulya. Murah-murahan ini nikatan mahinang na to in mga ibadat siyara sin Allah haruman niya, sarta amuin mahinang na to kung iban baya halom bigi pangatayan singgitan niyo biidnillahi Subhanahu wa Ta'ala. Amayad to mga palangon hakama Islam, inding ha mga longta kakahinang paghinangon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyad to katan upihan singuran singgitan niyo, karna siya insisinguran singgitan niyo abay ta sin Allah Ta'ala, lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sumunal tuod lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kaunan niya mon kanyo Rasul sin Allah Ta'ala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, in kaunan niya uswatun hasana, suntuan sa rayaw-rayaw sin mga sila amoy naghulat-hulat karidaan sin Allah Ta'ala, naghulat-hulat makapagbak iban Allah Subhanahu wa Ta'ala dito adlaw kana sarta nagmumuhot in bangmayan sila sin Allah Ta'ala tungbasan sin kahinang nila hadal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amoyan mga palangon hakama Islam, inding ha mga kakahinang nahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ando inyad to hari na kita ni mabaya sing kakahinang mahinang biya sing kakahinang si mga kasahabatan naglugto nagibadat pa Allah Ta'ala, minsan na kuman makaurul-urul kita ni halimpa nila, inyad to mamarahin na
ikasud na to paulong iman rida sinallahu subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga palangunha kami Islam at ikubaha di na ako makapahaba sin laong tabi mga patumtom sin ako hamahapon ini kanin waktu na to laong ta magdurunggo-dunggo na paamuin laong ta waktu pagbubuka karena in kamo yan insyaallah subhanahu wa ta'ala at ikubaha laong ta magtakama pa sin bubukaan murah-murahan bangmain kita ni sinallahu ta'ala piasud palom sin ulong iban ampun niya bangman sinallahu ta'ala tiay may ibadat sing kita niyo di habulan ini pagtarawi na to pagtahajjud na to, pagbasa na to Quran, pagjikir, pagdua pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban labi luwa, pagpuasa haadlaw niya, mangmanyad to, iyampun kita nusin Allah ta'ala, sarta tiyay ma, inibarat tatos lagu-lagu, sintuhan na bulalamin, mahinang na to, lutuanan mo ipahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabalikan ko matay mo na agama Islam, ayaw na to lukpason, sarta ayaw na to baktalon, in pahala sin ibarat sin kita niyo, palunokon na to in pangatayan na to mag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala lanuan na to in pangatayan na to dahil haigil jangki kapag kaya na to manusia supaya laong ta dumayaw in kakahinang singkitan niyo karena bang in pangatayan na to dumayaw ra in katubusan singkin hawawaran na to dumayaw in kakahinang na to bang in pag-iman sa wasa halong bigay pangatayan sintiyam tiap ang katawring kato niyo murah-murahan mga tayo da agama Islam nati ko baha khataman kuriha ini inkabtangan ko mamang kita niyo ampun sila Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala ya rabbal alamin Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين